Nĩ thaa 5 cia muthenya andu magithie na mbere na mawira mao ona mihango ya o muthenya. Aya macamanitie kunanira njungwa inde wacuthio kono mwe wao ni acungite. O ni Juliet Rogito muiritu wa miaka 15. Juliet akomete toro mukiru undu riekaga maita matanyihire mana o muthenya. Toro wake ti wa kawaida amucungiriro ni murimu wa narcolepsy. Narcolepsy ni murimu utoikaine ni aingi indi ni murigo murito kuri aria makoragwo naguo. Narcolepsy ukuruhanagia mundu gukoma toro mukiru gutekumikania mathaa kana mahinda ma muthenya. Miriam Nyambura muiritu wa ukuru wa miaka 29 akoretwo na narcolepsy kume thukuru ya secondary. Thabarĩ ya Nyambura augite agereire na uritu muingi. Tumesimama kwa assembly, usingizi na nipata kama nimesimama. Saa zingine tukifanya practicals, usingizi na nipata kama nimesimama, nimesimama na ugedhani nataka collapse. Nyambura aratutaria atiriria toro wa munyita ndahota gwika undu wothe atambite gucunga undu uria ni guthinene makiria riria e wira-ini. By now niko out of medication, so I understand Salena fall asleep, but ni mimi mwenyewe nitadu my best to catch up. Na kuona mitambo ya ukinyaniria ni njira imwe hotithite kuthahũthia maundu. Nyambura aratutaria uthunduri wa Facebook ni kiguni kinene kuona ni mahotithite gukinyira andu angĩ arĩa mena thĩna ta wake. Nilipata inbox from a lady called Andwachi, pia yeye ni wa Nakuru. Ali reach out akaniambia daughter yake amepatikana na the same condition, kama kuna venye tunaweza saidiana ku create awareness sababu kuna a lot of stigma around it. Ivy Rogoro ni muruto wa kirathi gya form 2 thukuru-ini wa secondary wa Marymount urio nake ni murwaru na narcolepsy. Muhinga munene ari kuiganania mathomo make na kuhurana na toro uria kaingi umunyitaga e kirathi. Wanasema maybe you are ignorant mostly. Ukilala unamshwa, then before you get it that you're woken up you'll already be asleep again, so you just have to cope up with it. Unajaribu brush off what the teachers will say. Mostly unawekwa mbele, unaambuka tu hapo kwa baridi ama unaweza takalishwa chini. Ni toro umunyitaga nginyagia riria tafatie gukoma kuona ati toro uyu no umwige gwati-ini makiria. Nyina wa Ivy akiuga kuitana na mitino niguo koretwo uri gibarua kinene ureri-ini wa mwana wake. Akidiagonize na akioneka na sleep disorder ya narcolepsy. Riu ni umenyo uri uikara na mwana waku kumanagia na hau umwire umutaririe. No before ndimutware thibitari ni ndamwiraga iga make joke ndakae kwari tari murimu. Ga make joke uguo ngamwira ona ni ukona mundu ungi arathi gukira bara agakoma akagwa hau bara na ngari ni yukite. Yani na meka ni kafani hivi niguo accept before tuthie thibitari twagithie ri agikirwo. And she was positive na aki accept na aka learn how to live with it. So shukuru ni o stress na mucie wa mutiga no nginya make sure ni wa mubanga ariri atia tondu wa mutige wikari athie kuruga irio ringi cicuraga igakana ari ukirio ni muruke wa irio ugakoraga thaburia gacurire biruka. It's stressing sana to yuragia mwana wangi kungiheire ri gwakane ithe ndangiheire uguo ukamuiga mahoya-ini. Nyina wa Ivy agithie na mbere na gutwira ati itemi nene ria muciari ni kunyitirira mwana wake haria hothe angihota ena wathe kana ena ugima mwega wa mwiri. Mundu owe ni kiheo aheirwo ni Ngai, mwana ucio aheirwo ni Ngai kiheo, wetetie Ngai mwana na agikuhe na mu support umuhe uteithio uria wothe mwana ucio arabatara. Onako ni guthia nake mugathie nake, ndukamurekererie tondu agukorwo eri thina munene muno. Narcolepsy ni murimu utathutũkanagia muhiriga wothe amunyitaga nginya anake. James Wachira akoretwo na murimu uyu kwa ihinda na aratwira kuhitukio thabari kuiyo e ngari-ini no mamwe ma moritũ maria gucunga muno mamutungagia. Niliingia gari hapa Thika Road nikalala. Mali nilishuka nikutoa simu nipige, sina simu hata moja, nilikuwa simu mbili na hiyo si mara ya kwanza, hiyo mara ya tatu. Then hii simu niko nayo hata kioo zimevunjika, nimeipata mara 2 ikisanywa. The last time ilikuwa last Saturday. Nimefika gari imefika mwisho ikatana. Sijui sama jamaa wakaingia, sasa nilimsikia ashatoa simu. Na niguo gwithirania maingi megie narcolepsy tukanyitania na daktari Susan Muthoni Maganda uria ni mutaaramu wikiriire maundu megie meciria. Susan aratutariria ati narcolepsy ni muthemba wa mirimu ya toro. Narcolepsy ni murimu urakurehere gitoro
toro rakira na toro ringi ugoka mathaa maria matari ma toro no muno ni ucenjagia quality ya sleep itself ukahana atiriri toro uria wikuo ni excessive na ndurareka uhuruke. Kuringana na ndagitari otoro ni uri ithimi ciaguo niguo kugacirithia meciria kuruta wira uria mabatairie. Maita maingi wina toro wa muthemba ucio ndugukugiria tu ukakoma hindi ria utabataire gukoma ringi ni ukugiria uhuruke wega na ningi ni ungiaga na thina wa kuhana ati rimwe ni urorwo ni hinya nginya wa muscles wa gukira tutueka condition itago cataplexy. Na kwi aria mena arwaru mena narcolepsy magiro gwikara na arwaru aya atia ni kufatara we mwenyewe ukahana ni ura understand mundu ucio ena thina ucio na ni murageria kumu support. Diet is definitely very very important. Areas very specific for narcolepsy may be not identified, but it's good to avoid stimulants. Nicio tukugaga dawa, alcohol, tuindo twa muthemba tucio kindu kina kaundu alcoholic tondu ni giko disrupt functioning ya meciria maku, you need to make now the narcolepsy worse. Ni mathina mariku arwaru a murimu uyu macemanagia namo. Mi watu wengine wananiambianga ni umerogwa nini but me from 2003 ile kitu moja hata watu wengi kwa simu zao wamenisave watoro. Yani the best thing mwenye atajipata ako na hii shida make sure wenye wako close na wewe wamekuwa understand. Riu iho inene riao ni kuri thirikari gutabura narcolepsy ta wathe kuna aria menaguo ni mafataraga motungata ma mwanya. Murimo wa narcolepsy ni murimo utoikaine ni andu ingi kona ingi meciragia ni toro wa kawaida indi no cungiririku ona nguraro njoru utangirigitwo na ihenya ona gutuika nduri kihonia. Ngiribotera Mount Kenya TV, Gitagwo Muthoni wa Wangari.